nakulanga mara 5 kwa siku. Niko na shida ama niko sawa? Ena homo ni arabatara ithondeko. Enda cege wa muthiora kuma thuita mathioya. Ena homo ni arabatara kurorerwo. No na kimdos. Ni kuri homo ni tuma mundu arie piu. Ai. Yes, ona ithu atumio na athuri. No tangimenya uri koraka urahuta ukariga guka ndina menyoka niki andu ingi nigo meciragia. No ni hormone ikoragwo ho. Ituma mundu arie excess. Uraigua kuria. Na nikio ndauga atumia ingi ni ukoraga marenda ciana no ni magite tondu ringi mutumia ucio ni munene makiria na ara produce matumbi matari kindu thiini wamo tondu weight yake ndiratwara na height yake. Yeah. Niulizie daktari, mbona nikikula ama ni drink kitu baridi huwa naumwa na tumbo like 30 seconds? Yes, ni mathina mau ngugaga megie horo wa wigi acid na gas thiini wa nda. Kana kaigua waira ngoro kindu takio. No kaigua kuira ngoro na njugaga ndekoragwo mwena wa left. So ngikaria hingo ciothe wigue ruo nda. Kana wage kuria wigue nda yaku niratura wina gathina ka gas na ni wagirirwo kurorwo kana gakindu twita gad. Ni wagirirwo guka tunigetha turore. Mathina mau mothe ni turoraga nginya mau ma H pylori, ulcers, gastritis mothe ni turoraga. Koguo mundu angikorwo enamo no oke na nigetha tuhote kumurora. Na mirimu iyo ingi miothe nyotere augire athuri metagia namba yakwa ona no ndimaroraga mwena ucio. Yeah. Mundu ugatiriri Wakaresh, uliza daktari tena ile swali ulikuwa umemuuliza about a good meal plan throughout the day. Tukwete tuhe example yaka breakfast kega, example yaka raji kega, na example yaka dinner kega. Muthenya umwe tu. Ndagika ciho. Like rucine ri ndokira ungirecommend gacuru na kamugate ranjiri giki na giki dinner hari arere mendaga kuria are matarenda go fast. Okay, rucine wokira kindu kia mbere ni no ngwire riria wakinya magego na ni urenda gukiria okorwo nduri wa go fast. No uri itumbi, uri greens na ngikorwo hena avocado uri. Yeah. Toginya uria migate, toginya uria kia mandathi whatever. No uri oguo. Okorwo ni lunch hour. Lunch hour no wethe kindu ta nduma na gakorwo kena greens na ringi na ka avocado kana kanyama. Naguo hwaini no wethe kindu light tondu njugaga irio iri tomato gain weight muno nicio tuko riria urathi gukoma. Niguo tuharagiria sapa makuma matha imwe thaa 4. Koguo tuko ndwagirirwo kuria muno. Utuko no ngiona to greens no ria na kanyama gaku ucoke onywe gikombe ringi kia kiria kia mala tukome atia ni weigirira nightmares ndingiona ona Shesheni hakuhe nawe.